Et puis ndi ngambila banfum. Bikala bangumva koko. Banfum bons. Badi bakuteka wewe. Bikala bakuteka bijanju. Sema bakuteka mbakwa janu bwana ngambila banfum nindeja banfum. Ndi ngambila banfum bons. Uri muntereja bimpa. Bwalu bwa sécurité kimbwala bakuna nabo. Uri muntereja. Ariba bwana tubafungira kumikanda batwapuye. Chisalu chinena muditunga dia Kongo mungalata ni chikadi chukula kaji changa tamvula ya bunyi muchimenga cha mbujimai chisalu cha simisi pindiye bakade bachibigile ni wetrafa mwabutu tusanganye bwa nungu hadi mulombo di muhyamuhya uri muteki bwa kumutu kwa chisalu echi natujinga mwa kumanyeni simisi udi muvai kalanyi eshi mushintuluka hikale ikena muvai kalato maji mukai yanyi mihoka ya kutata bwa kumona mwa kwaluje chisalu mwabuvachi bidibishingu kwa amanda mwaka hakisha wani bantu biye mu simisa babu nyanyi bachidi mo mwanyi mbaya kwe mwanai amwamalu atukali ni chama kwa kula ditu kujalelu muyuki utu ni chama kwenze ni mulombodi wa chisalu cha simisi muhyamuhya nani bonsu badi mukachi mwaditu londa hikala chumusangwe ni wakumpala jifundisha kutudi wa mbato yetu tuwaya Kondol TV bwanu heta malu hangabi tulitunela tuwasa kidila ni tunu jingila ntema milenga muyuki tukali ni chama kwenze ditu kujalelu Mutano ambiji tuni disanga dia bunyi dia kwa kidila mulombo wa chisalu cha simis bakadi bachibigila mpinje ni wetrafa chisalu chinena bwa muchimenga cha mbujimai ni mukasai mutoka kadi mpinje ututujinga mwa kumanya ni chidi mushindu kai mukalenga bia kalala biaka weto atu aya konda dishibukola ba mubiji zambi mutulam turi biaka bia kalala mulombo wa chisalu cha simis kadiki mubanga jilombola malu abisalwanyi mulombola bisalwa hato mulombo wa kala wa chisalu cha bakwa jang ya kalala bishi malu mudienda kana mu chisalu cha simis wa chisanga ni mwabakai ukadi mwabakai chisalu cha simis to asagidila wabonyi ndi musanga na chisalu ya ku disparaître kwaru chika ku disparaître rumana bunena buri chisalu echo ndinga jinkwambira chintu chirwa kukwa Chopin cyane akabu chifika cyane ba verser 30,000 francs par semaine c'est-à-dire que vous voulez chisalu chisalu chibuchishala chenze buchintu chirika bayi kachini bachilombo ditu kuma mu musoko bikengela na shuba dibahana badi bambula bintu bumbone bukalenga kamema budi mwabeo. Alors c'est ça le grand changement où moi mine Bosho tangela buni bon son me moi be ida ha mi kes ubuye moi be usanga na divoile la ja songal yenze chinyi hana matala ni hana kayena ni midi muto bobo ori to ambila bukalenga bu habu yobudi bulwa bwane kaba gulwana bwane benza njele ya kumisoko benza njele ya ekuto bwalu bune na buturi nabo bomba retardement ba veiller sur problème wa jeunesse udika yimudimuto awenzela bantu njila awenzela bantu bionso ka bayiba deto c'est une bombe à retardement mais c'est ça bwal chocho chitu homudimu wane urumana ndimu changer police wa chisal du commandant Tony Guish bushwani watching ngata bantu bahaba ya ba ndikoleshira ku chanchanza wane population yo kikadu jabekene kabayi bantu bakadi babanjisha bamamba bisalu bakadi malanda binyikani dinyikanga nas mema mwena ndiflika hanga bangi dumvo ngamba ngumvu bakwata bantu bavubenza tumako tu badi bakopere badi benzebi j'ai compris que kwenzamba pingwanji kukudumuna komushabena kala kwankuinga jabayaba bia kala na wima chakumpala mpala munjingo ni ungambile ni chidi chenza bwa chisalu cha simisi chinena cha muchimenga cha mbujimai chishala cha ndegelu chishala toni hanyuma hatukunyema nchi chisalu chinti shube d'abord ba malo politique malo politique aluko yi muchisalu malo politique d'abord c'était une punition urumana churumbu cha démonétisation wa biye bia 5,000 chukonzo cha mugulumba chiseke chisalu echi kichaka résister kichaka hesha leader maximum bukolo mumonda mujima bamani muntu amwa kula di biya bikimbiendo wala di badi fret yons we mwebe shabena ndeka na shiburi bamani mujima mushala byanza bitwemo bwa fret am framba beta mundi tumwe
Vous comprenez? Hakaka andama na bénéfice cha simisi bwani. Quand on trouve bien 5 minutes. Ça crée un problème. Vous comprenez? Ba politicien ba chukondo achibena mobutu. Kikumvo bane tupinire chisalwechi. C'est comme ça wakamona baka créer ma voix mushindukai wakwe baba kushbeya chisalo. Deuxième chose, une lutte farouche. Wa IDPS wa opposition mukasa oriental. C'est ce marché. Ba antubana bamwana bakumwabeo. Ba mamu kiba basangisha dikutu. Bahesha bana bavubaya basumba bindundu basumba essence benze révolution muri tunga batondesha mbula matari wakala c'est ce marché ici ara vite ibanga vuba londa ba milita balonda bonso bale basokoma mu tsalemo saka bibienza ne kujituku chisalo cha simisa chifu connaître ville morte kicha kenze ne bantu babunyi banji bamwangala bayamo bakwa janga bashe chisalo echi bakwamene munomo kamene mushindo atetu kuhana to ditu nyonso kudana vite ya IDPS. Ça c'est un problème. Dilo dia mwane tumko ba gouverneur walo. Wamene ozana nyindo l'angile. Udumane wa kenza ne udulo ngolo la. Tumko abudu ambaki we urigadi idina. Bon, diba dia gouverneur mbala mwambila bantu. Wa kenza chine na niveau wa hotel mukangala. Kusha china achi kukoseka chimukiti. Jila wa université mukoseka. Urumandi badi dubumbu shapompa wa carburant wa kwa ventraska. Jila wa kakoseka badi mwabao. Tu vois enclavement total. Machine non so ka voilo bokolo kwele bintu musims. Kidi badi dibatoka bako abadi déplacer bakasa makase muton. Kidi badi dima fa kudi ma pharmacie manene. Mumbuka mwabeo ba rof ba mani babunyi bakumbuka chikondo achi bane bintu kuchibwela muno mtu ba enclavement kako chibwela kabiri mu chisaro cha simisi urumva mali manene na matoto salwechi balikuwa mbwane musimisa mutu bitaji byabunyi byayagalala twasa kidira wabunyi ho akandi mbwelela bakwambila population wanyu ni bako abato twenza na mudimbe na mbula matati kato na babenga kibitari to tubita bijabitari mais je ne veux pas trop de taxes tu les taxes trop de taxes tu les taxes et puis deuxième chose les recouvrements forcés, même. Vous êtes de la DGI, vous êtes d'où? Comme j'ai appris ce jour-là que vous pas élément il y a un recouvrement forcé, vous comprenez? Na shaba kukanga makaza muturika yufuta to. Kadi sudulo dunde tetu kusinya nebo kulecha mana muntu eu. To apuize procédure qui me futa to tumuka na makaza bana lokufuta kubiro bietu. L'administrateur contre-signe kumuka ndo wenu adikanga na dia bwana chabusho muntu eu kene mordre to. On batu ba dibolela la ne peut pas faire de n'importe quoi. Batu ba dibolela. Bon, j'ai appris au moment où on veut coucher sens. Bwana mbalwa ne badi benda benza recouvrement forcé. Je crois c'est ça. Benza recouvrement forcé. Wa benza une partie wa bantu siri na avenir administrateur kamani administrateur kamani to mako amalu bigala ba en contacter to anji neba mulongo wa bena bilamba uduma na politique ndi mwa morse wa kwenda kwa tuisha bantu be bela bintu bya entreposage bafuta ma 5000 francs wali bena ma depot bon so amsimsa hakama na buli salu chafu bakamwangana bakaya badi kukisangani baje ku badi kwisiro mbashela bantu bachana bantu abuka bena bashenga bari bokulashe ma dépôt auto diakula jindi nanga kule bantu bonso mabana to chabusho avec cet administrateur ici le marché va réussir ouais mena mutano juma ne mutsaru cha simisa moyo walukiti si tu regardes seulement bido amba bantu bari mako regarde la discipline non mais asim bintu bebe udia kweli merci bantu bari mako bita ba to kudana bako bari bita ouais mena ari mwema na mwabio kato na muditu kudia salon to tu vois que ce marché ici babuka langa nyumwana nduje nawo mais comment mwana pa la mwaba bimbi chena ba kwambila bantu ba musimsane kanga bintu loi midi kwa kuba jam franc bo albo benga na bitan nyinga bena ba hete abun yakala tano ko okay shamucha na ku chini ga balja chin bo mudi bo bina bangata discipline da mudinda ba komba bo shabi sonsa benze mudi sambo mufumu to twenza bishindi ba bena longa bintu yenu hanai chibi avant kuteka bintu ya benza bishi teka propriété urika yungoto au mbwenda bwalo au mubenga chiri mbula matero kuri chitu twakula mudi mulu we mumwenyi tukusiriprendre tukuleje ndini ngongu michinchika balu turi bamba bantu enzela ni mushe biro bia bantu enzela munjila balu bibidi mvubushibe chisalwechi mwalu bwa commission mwalu bwa benakam
Commission kama mwanichinyi expliquer commission kama c'est-à-dire bantu bavala komisoko urumama nyungu sumba bintu ya 2 millions muntu ombula 500,000 wele mu mémoire ukadu ko le bintu ko amburiye tout ça hadu kabani wakula anumbula matadu sanse kula mabantu kuvuye bakake bababo bantu balo bakwata bantu abubumba kakula bala na bakuba déranger chilika chibwa kwenze kato alors ba m'énerve 20 bintu ap je les ai frappés sérieusement malgré que bantu bakula lelo il y a un changement ouais mutangila chisalu cha simisa chisalu chi très difficile bakuti diri urumana mwa BP servi mana hos hein quand on doit des agglomérations comme des marchés ces engins-là peuvent se tenir à 200 mètres carrés des agglomérations comme les marchés. Vous êtes en train de déranger la population. Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Même à moto, même banda moto. Est-ce que vous le voyez encore? Donc ce sont des efforts que nous sommes en train de faire. Tout le population, yon su di kubisuku, ou di mbele ni boba di bima na bonso mwabeo. Mwana watu hakana. Wakubunda muntu la kumusoko. Alime ukumva bwalu bwa manka. Amuntu di la mwadi nyang confirmé amanyene bariba mubonda kudul. Na kicho chechi we mutangila population sangala lelwe. Bantu bariba boyela. Ben media adia kumisoko bero boyela. Kakwene muntu ba ela ngongo wewe kacha wafika nyodu bijadi kama mahani ngamonni moyu mwenza budu hinga ko kumutsalu cha simis nyelu kongula kumpala ndwani udimuye kwa mandani udimulenga bingani tetu bamanya bwani chisalu bwa kubandachi vijingani bahakisha bakahaka menye muvulukani benji masambile mu chisalu emu benza je kuti mulombodi wa chimenga kabikila buni babi jamanga kuye kusoka butu hule michi ya mumaji mu simis ayi ngambile bihete bya byonso abiye puis ngambile niye ba technique wewe udumuka hakisha kwe bwani lelu byanzo byakana ko kundamu twasakijelo wabonye ndinguhe shatan lero tuneba mundo mwitano mundo amanda mukulu hitaka buri mu kisalwemo na usanga na difference ya buntu kidato dibaguhesha kinda turi bampesha to mubwani bulongo lodi nimwani ngezero wa malu écoutez une chose tubikela kwenza byonse mbabyenza musalwemo mbafika toni kufila témoignage bwane nene buhula muchi munena wa wake mudiba lowela chisaru chichalu ke basambile byenza kama abe nyuma bitu merci beaucoup akwatani bana bonso ba muchisalu maloji ndinkwele lukongo ndolele chisalu chichebeya durant autant des années est-ce que briba ku challenger dans un seul jour kadoko na fachito na shabantu bo balo bungu ile musamu hele après tout badan banyemakana ndingo amire chintu chibiji tangila bantu benza ma campagne d'évangélisation uruba kutenir campagne d'évangélisation mwabeo bantu kujibatiza binunu bitanu we kwa mane toa hechi badibita buja binunu bitanu beno kuitabuja kadi revenant encore après moi na sana bantu bakari bashara basambo mudiku alors il faut travailler avec votre cerveau hatu aineba mwa vini de la mouille kubena mama magasin bagwa bari mwa bebari ba mwana pumuri muntu mutomboko ngambi bikiri bantu ngabambi ne hatula bintu ngabambi ne hatula bintu bien byonse bin bateka ba entreposage moi butu benza bwane kwa mama magasin delix wal menja ndi muvise nganji ngalukisha bitanda bya mu delix comment kubienza même ndi mumanyika musoko mu bikola ndinganga ta ma contact avec des grands patrons chana ba kutela muntu to bari ba kweta mbita ngari manta contact ni mukalenga munene utwele mapapa bwambujima mujimeo udibene mbakwa dyanga basumba wando mu mukalenga nkebela twa mbakwa dyanga ukari ni makuta mabanda ateke ebi mbakwa dyanga ebi musimisi pourquoi musimisi bwa kwaluja mu chisalu mwa bwana vous comprenez bantu abasumbila mapapa habuihi na chani 50,000
ulonga hachitanda. No, tika bango. Bon, tika bango, il n'y a pas de problème. Tika bango. Merci beaucoup. Alors, Pindia yewe la mapapa mwaba. Mwena 50,000, mwena 100,000 du sumba. Ye mwena mbaba ni dubanga di besha mabanza. Bahanununa kudilolu 3,000 francs. Kudilolu 2,000 francs. Vous comprenez? Na mwena anu diko abudibu lonkulejane. Tangile mu mudeli samo mu mwenji bishi mu ulubantu. Tukwa shebi mbinga ba ujula semis. Bon. Toi sagidila. Chibi chindi mumenyene simisa ukari mu juka. Simisa ka mu juka. Ukari mu juka. Bantu ba babuni. Bo bantu ko wena bwarto. Simisa mu juka. We turibimba na neba quelque part. Uruma na bantu bala ku biro byanje. Benda bantu onda hanyuma. Chena ngamba buri wele bilele to. Bamene mfumu tukabela ko ku depo ya kwele bilamba. Epi ndingambila bena bilamba bonso badi mu kumisoko. Mwaba wa kusumba bilamba mu Sims. Muba kwa diang hadi ubwela muomu. Bwa uko sumba kila sana kwa kala bakwa diang bwa albadini administrateur wa bwa. Merci beaucoup. Bisale biko wa munyenga bantu. Bikavu munemu. Na shume munyenga. Balo tu marketing abunyi because. Merci beaucoup. Bon, nchini mubisale biko wa budu bwela bwanu yakasumba kilamba. Udine ba mama mwanda muteke tabako missionnaire. Bamena kateke 100 francs. Bintu binga benga ni kabena bakwenza kama abeto. Udulo usumba bintu. Mais jusqu'à là, quand on a un boani, ou de moulenga henito. Nous avons un hebo ou un malon boulel. Et quand on a un tubasa, tu bantu un télé, j'ai un mani, ou tout dit, ou du mom. Car il faut qu'on a un blé, nous devons pas manger. Du moins, il y a Yesu. Ah? Du moins, il y a Yesu. Yesu, pas comme ça, le monde va me faire. Oh, Yesu, bantu prepare mon courage, Michel Michelan. Pour mon terja, quand on a Yesu, Karimba Bambine, Yesu Ruko. Karikuye kwamba kabirine bano shibe balo kumucheko muntu osinya mudute bukola bwa Yesu même hanyi ndi mumanye ne Yesu qui pouvoir suprême. Amen. Vous comprenez? Qui moi bondi muyimanyine. J'ai eu tant de propositions. Bantu balo kubiro byanyu. Fumu mwabe wana bafila bantu. Fumu tuenza cérémonie campagne. Fumu mere campagne fumu hanshe chisalu kudi mukulumpa campagne wamba kwa dyanga. Tukachanga. Mema kubambira ne banu no amba bonso abo nuvu muhana chisalu. Nuvu musumba chisalu magadi bofu. Yesu sikidini moyi abibi ntumbi achana turibima nyina Yesu ni ha technique itu na ya mudimu hawalo na monse nibitur to gulebi mbo kuko ka bantu bambile ne mondo mul na sana bi peche ya di stock yons et puis ndi ngambila banfum bi kala bangumvo koko banfum bons badi bakuteka wewe bikati bakuteka bijanju sema bakuteka mbakwa janu bwa ngambila banfum ni ndeja banfum ndingambila banfumu bons uri muntereja bimba bwalu bwa sécurité kimbwala bakuna nabo uri muntereja ariba bwana tubafungira kumikanda batwapuye tangila par exemple uri mwana batoka batulonde hanga longu to umumva musangu shala j'ai parlé contre Bob c'est lo bimba muheta hanga longu kabiri mekumane bari banda mina chisalo il y a plusieurs commerçants. Il y a un tabintu mwabo ihana mwabeo. Il y a un tabintu mwabo ihana mwabeo tamarji. Baba ba plier, benda ba chala bianza bitu. Vous comprenez? Quand l'État n'appuie pas ça, bari benzabu, kaba iba ba décourager to. Tu risques de perdre ma magasin, ou tu vas perdre ba toka ba bakari, ba tomber en faillite, bayi. Et à cela j'ai dit encore, pour bari ba nyungulu kilap. Kabeni muri mungu wabutonga kwambula bintu mubatoka kwambula bana ba bintu hari bambula bintu udiye ni carton wendo hatula bintu bya muntu wawo bantu ambe na 0.5 .20 .10 wewe wanga yeba uyibi bintu bya 50,000 lelo malabo ku bya 20,000 na tu kan commerçant musimsana jende nyama yonse. Alors c'est ça le problème hadi wambwila muntu bintu kayuku futato ni mutoka ni nganyi mema ndi mukola undi hani wawanyi mwabundi lwanu ngambile Munzambi mundiamu. Nous avons bimbo. Lolo nungambila tumwamene bwachimba antu abiribeza muri mkono bafuta tu. Kanu ibito bwarano nibe tutuba kulula nanu hanga muri mwane nkwenzi. Hanu aya mubagwadi anga naba no nenu kanu na bamu no mutono riba mukadi anga naba ntuta naba niyata. Alors ni mema ni nenu tulama chisalu cha Sims. Tetu bonzu
bini ngenze bantoro kwa mani ngele bilele ndituka ya chisululu anubwane mwena bwenda yinza bishi ajakwe byagalala we chisulu chidutuke kamu chituka muba kwa janga mutelu mukuhakana wonso toni kumakasi pour finir autorité urbaine mulombo wa chimenga kukumbushe muba kwa janga akonka kumpalangani chifu muipa muba kwa janga chin et puis est-ce que vous du prêt bakubenga kwenze bivu mwenza mba kwa janga baba kumbusha bwani utujujila kwa simise wala duwa kula parama ningumo na buni udini bukola anyi ni moyo wa kujula simise kadi udumwakala ni moyo yao autorité urbaine maire udini décision akunome chef wa chisalu ya mwana bwani bivu iba mba kwa janga kunumulekala tori mutungulu kani jiba musimise sima kuteka hanshi ngambila kwa chifu mwenza mba kwa janga cha chipi chenza bwani maire kuteka hanshi pinde ungambila mushindu kayo kama wangata maji mukampanda bwani kuhinga nyimu byakala bito toi qui lo bonne incompréhension. To, du bien que violon quand vous il y a sur quel point ma recette? Je vais vous dire une chose. Non, non. Merci beaucoup. Recette à Chisalucha Bakwadian, à vous bien qu'à la Mouika Mom. Dia Tukadian. A Chindin Chamba, Dakebe Jaban Fumbai. Capatouange qui est réalisé. Alors je vais vous dire une chose encore. Aujourd'hui, on double bantou, qui est dit que vous la population va quoi dire 25 000 personnes. Même ma communauté, même ma communauté reconnaît cela. Ça c'est un sage. Est-ce que vous m'entendez? C'était toujours la volonté de Dieu. Mes ententes. Pas mes ententes. À volonté de Dieu. Je suis très autoritaire. Je m'engageais des fois. Vous comprenez? Je m'engageais des fois. Une décision, bon. Bien sûr, même que vous l'envoyez province. C'est ça, écoutez-moi. C'était des erreurs. C'était des erreurs. Je suis plus expérimenté que Kumpala. Quand on vol. Ça, c'est un monsieur. Écoutez, s'il vous plaît. Le 24. Tu ne mérites pas d'être assimiste. Expérience, compétence. Ça, c'est quel marché. Même d'abord, on chante est-ce que vous m'entendez? L'expérience, chez histoire, bahangil bwari kujula kwa chari cha simise nguhita kujula province sasa kadi nyinguleja matu magasi chichi no mujula simise udumwenza nbu udumuhita to ni gouverneur muhama kujula province chimwamba chito ce n'est pas ce que j'ai dit skichiwanda bwa kujula chari cha simise il faut apport d'abord hadi mfume mero wa vile muntu mamwabeo muntu mane ndako ni yeye kadi même sur terrain tusana kujula salwanyi toujours avec l'appui de qui? Toi, une province à t'appuyer. Vous comprenez? Autorité provinciale à marché central à Kinshasa. Zando. Sur le plan politique, pourquoi nous moderniser? Toi, ce qu'il a bon. À mon niveau d'abord, qui démarche à maire de la ville. Même à moi, il faut moi entité. N'Inch'Allah, nous sommes. Moi, le maboko. Moi, je suis Facha Luangenzel. Gouverneur à Luangenzel. Même en Dimba Lombane, ba autorité bon va appuyer effort. Oui, nous sommes ici. Vous comprenez? Bon, balalé biba kachisalu. Ouais, moi, comme ça, on a ça, on a big salu biba comme ça, bileng.
Vous pensez que les banques ne bâtissent pas dans tout le monde. Vous savez la population. La prise, au mieux que tu l'aies. La prise, vous savez pas bien, mais ça l'a bien, pas bien tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait moi about 1000 francs? Mais vous écoutez. Alors d'abord, quand je connais la politique, quand je connais la politique. Ah, mon abonné bien l'engagé, mais bien ça bichi, mais pas quoi appuyer. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, du week-end là, même quand ils ont mobilisé. Plaidoyer ou un déposé. Ndi mufunje la maire wa ville wana mwangale changu ndi mwenza mari nyoma nene ni ba député ni président wa IDPS bon subi mu abebi ku ngita bakambe makakesa même ku biambela bya kweza aweka kesa nkenshika mujo exactement mu bion swabi mbam promettre chapo che mbam promettre mais tu kon swa ndanu ba déranger ba promettre chi mbamba ne bukalenga bo province busomba hanshi bari ku mako amba mezira turba kwangata arika ya fumene kundi mema tu umbukile kuti maire wa ville ndo lomba avalu wanganye wa autorité provinciale. C'est ainsi que au moment nane makalenga mu province adi en souffrance odi mamu lo mu somba kena kabidi jibe di mushindo ayi kwanta ma décision to na shavu muyamu yo diba sungu ni buko kashwa kwa ngata to na muyamu yo diba sungu la ke mwanji kubanga officiellement mudi muto kundi muingila halo yi na mona port wa démarche ndi mwenzi diba rinya chi yani banji bakanga ma marché pirate dagala chiri kuna musimis chiri ku imuna kali abawa kulobu mema nga yanji ndi entele kuditu bwali nyanyi ngeba kwambira bwali ndine banji na mwabe naba kwa c'est la vérité chaque jour ndinga enregistrer bantu babidi basatu babiji basatu badi benda babwela musalu benda bakeba ma depo marketing adu endo enzao ki marketing ki ki chindi mukwela mbile bwane waya kondoro hweka musims mubyo swabi mwane mwena bwenda wenza bishi wabwamba bikola meri uri wambau ngulubu amabela bunyu ese rumuntu rejimi bishinga mbaje chindi ntukire chisubire nchini meri mamwetu urumuntu reje meri bakwadi angangwanganye mwa meri tukunyema ntwa meri yo so mbyanganyi chimeo chose changanye webo wa meri kadi mema chanyi chidano chisalo chiri mumwanechi kadi were sete ya binde mema ndala tulu ngamba ne anibangambele bikolanyi na shemfu mwanyi wabwe nuri muno meawo chena mulari katuru to hanyinga zasi mbo kubenga mulari katuru musimisa muje recette bitadi byambula matadi makutambula matadi kacha walo recette eske bidibiende bilenganye kala bidibiende bilenga eske diya mu chibuchi mbula matadi ndako kumeri ndinchi déclarer devant tout ko de chef de division unique wa mairie mukalenga be mulonzi mungela shingo ngambele tukwenzela mukanda wa kukufeliciter nawo aba ku féliciter bafundi exactement wa bantu mina wa ku féliciter na ba kwamba ne j'ai réalisé bidiga ba yibo akwe réaliser to bitiko bien ko nzeka to niveau uri tisalo chirichi c'est seulement tatu ngolongweo ni ka mushoni ka kesa ka dimwabeka ka bantu ka chena na chi répondre ko rayon mwehele wa sare chwa baka diango to mais sare chwa baka chini vender rayon moi chini wari musuri fanja no bakwa diango mukuma no moyi écoutez-moi s'il vous plaît hani ndi imaginer kwa swa diango musimisa moyi mwali jana bakwa diango mouvement mu ka chaka les gens fachi kana boko kula ku défendre bidé bien ka yoanju les bidé bien kabila to vous comprenez la comparaison n'est pas raison même ndi mu diriger ci salu cha bakwa diango 6 ans hein ndi mu manya be salu cha bakwa diango ku ci pacifier ku nyemesha bantu bonsu badi mwana ba bavukunjila ba lampani mi hatukani mwepo baka jibeni bitambala nibikwa kushikisha bwalo bwasuku lampani wa matal mushikisha nyewe jani mauni mpinje non car c'est mushala kwa lukili à mon temps suku lampani vous mushika complètement alors we wanda kebe jam chef d'économie mbayo bipat muye ku chinsasa mututa kenani ministre Lukus dibar chifuku mudi muto ministre Lukus rimwe bejene mukalenga biaka administrateur wamba kwa diangawo uruwenze chini mbamuteka hini pinje yene tokenweza mudi muto wamani ministre Lukus wadidi mwadwa kudi bisonje wamani des bons travailleurs sont toujours sous-estimés Wambane, ces garçons-là a fait des choses impossibles du gouvernement provincial. Mais dans quelques jours, non, pas l'orgueil. Je suis créé comme ça, je suis un travailleur. Écoutez, pourquoi j'ai travaillé sans dormir. Même
Moussim, c'est vraiment mais pour sortir dans mon bureau là-bas, c'est 20h, 20h30. Maire de la ville, lui donne ton bachapoto tout le monde. Comme vous féliciter, vous boire recette. Abu mais pour téléphone, vous féliciter. Wewa, kwenani mikaluto. Banga mukonga. Ndimuheta ancien maire de la ville honoraire. Ntamboka sanzu. Tutaganenda munjili. Urungela moyo ngambele tubuni maire ntumba chapoto ngambele. En tout cas ton frère c'est un garçon terrible. Regardez l'argent qu'il a réalisé. Quand tu as une franc, mais quand je le dis, je le parle. J'ai dit, c'est pour toi. Par rapport au Hachipoko, tu as 5 000 francs réalisables chaque jour. Tu veux compter combien de gens? Je vais vous dire, nous saluons un bateau de façon magique. Effectif, tu salues estimation, 600 personnes, 700. Oui. 600 personnes, 700. On va dire ce que je vous dis là, c'est la réalité. Ok. Bon, à partir de l'évaluation de 2011, on va voir tout 1000 personnes. Pinde tutende tulano bana twende tubanjisha ndimene tukari bene turuka manyi luka mana ngumi atano turi munga chimwamvita akonganya kandegelo ninga bani bamo ba kubantu mo abeba kwela ngongo amfasa tomana muri wanda mun lumo anyi bidi muntu ndi muri uvone nyima kanda kwela kongulu di mumanya na shaluka kwela ninga konganya kandegelo ngani mbachinyi ma mesure anyi mahanga dika adi balombo di bachimenga banga en faveur wa chisalu cha simisi bene banga tamudinda munda munye kaba iba yenzel dilolo kaba iba tega muchenzeji kuti janga dikampanda didi mukalenga mulombo wa chimenga chindonda mamba bwani tudendelandele tonso to abujitu ani tudi to ambule bintu tutufuma ku misoku kato kala tumena kabidi mbagwa janga to tudi tumbuka no mu ku ditufumatu tuti manyina musimisa wal musimisa mu depo ya buni ukatu mulonde shoko ku di ya bwani kingiteki bo muchenzeji bwa chinyanya mbwachimba dibamba malo kaba iba nemeka ku dibena ntanda to pasa kidila wabuni ndinga bakukwambela bwa lumbobwe chitubwa kwenze dituku anima tukwabiti mero wa vile kai mumbi kilene udi mu niveau kai ni chisalu au contraire c'est lui qui me fait souffrir davantage momalo amakalenga ha nyima ha miku na hadi miku na miku hapo kanu anga chana bintu abikoela mu compte wa mero wa vile nenu bebe jabena mbabe na ntandaba naba kwamre chisalu chimanye na chabushu bari bamba ne kuvana ba autorité ba kwa bela shingane yimanyi kai est-ce que vous comprenez chisalu chi politiquement et administrativement autorité bakaba yayimba chitwa kupinde wapi bon bien c'est comme une kwamilamu na ngundi ngule tane chisalu chi administrativement et politiquement ni gérer. C'est cette sécurité ici qui fait la sécurité de tous ces marchés. Ils vont répondre. Sécurité il y a une chose, tu dis bon, tu dis bana bikala betana shikaisa kanshima adiba lwa bari benza ushindu mwana bakwele sentir mimweka ni baba de bim kasimbuka lenga félicitations merci beaucoup alors pinyo tutujikishile hina obani twangata ngongo ya bantu bya kalala pinyo kakonka ningwela kandekero katika moyela meke kala ni maboko bi anyi mahabiti nkani udimambo almabe bwani kulombola kwa simisa ngweza kulombola province satu kichichi intamba kundenga meme bigol pinyo kwa nunu ngwela ndwani bumukadi mulombola bisalwemu mwanjimanyisa bunu kaji ni jimanya mu malo ajilombola jimanya kampani gouverneur tu dinenda udilompindieo matuku makasali wanga tabukalenga we bu notable wa muchimenga chambu chimayemo mubelukayo ndimba kumuhesha et puis we mona nulelweu we kwena ni mu parti politique kampanda wa bafana ka proposer jina diabato mais mona lelweu gouverneur macha didiwambani biaka shala ministre wa economie udu halanyu duwenze bishi chizenze ganchinyi ndinge mubelu kai duhesha ndinge bakukwambela chikwa chintu choche achindi nchamba sans froid aux yeux ndinjinga bakushala administrateur wa chisalu cha Simis ndingamba ndinganjinga ne jikisha bwalu bwa Simis ambulula kwa kabiji ndingamba ne
ndi mwanji mushinga bwana bwalo bundi mbanga mwabeo wanyu bujikish chishala bidya ubenga bu ministre to chana mbenga bu ministre to okay boba bu no menja nunyi wanyu legela pinde bya musimise okay kati simbukale kati chibi chimo chindi ndo machoche chimo chindi ndo machoche mugalenga gouverneur kabaya machabidi yemulo mu province bwana banga mudimu ndi mulomba mema akeba urome byakalala byaka comme son consultant interne ou externe bon même externe hein même nocturne okay vous comprenez boalu tudini mal bidi mona bantu babuni bari tutabiaji tu benze peut-être mbombo kila kungeko uri muntu tereje bishinga bachi ramba bya 100 francs aussi ramba bya biwenza hanani na shebu kwabo uri mumanyane bakatubikira tetu bonso kwamba bwane province edu hotela 250 000 francs uri déjà ka ou réaliser vous comprenez bakano ambe ngani abano gouverneur ngwe kasanje ah okay vous tenez la rapport yo subikira comment faire watu vudish ndi muntu wa kompala wakafunda faut prendre de telles stratégies Nachibia bikanyanga quelque part mais je vous dis dans un seul mois il y a eu des exploits Maman Boui au ministre de l'économie uri muri tungemu ministre Ken Mugendi uri muri tungemu kendika pam bava batubikela bantu bonso abaya tushala hein mukalenga bukasa wa DG Kaworo undi ngrecruter parce que c'est mon collègue tulibenza kunenda malo abisusu bikola hatu chuvana bategeta alors mumanyi uvungamela umuntu mubi kungeli na chidito koma uri tufungira mikando tu réserver copie umbusha nyande ya secret ou réserver seulement pour le gouverneur ou tout soko mais ça fait quelque chose dans cette ville vous comprenez ouais moi beja pour diabeka lengo ishimbo vuga jirikaba kuvo bwalu bunena vuga ba iboko réaliser même que tumufunda mukanda kuyana bwana mbwela ma gouverneur kalenga shimba kunyewe ravu fila mukanda avu wenza mikanda yayi avu wenza malonsa parce que kwa match bi dumulomba bwani il faut match bi non mais à consulter bu consulter interne ou externe pinya wenza malo au mungo ekasanja kuvu ministre to kuvu conseiller ngo ekasanja to quand on m'a bien nanshi de manière gratuite et occulte comme mais je l'ai fait écoutez-moi s'il vous plaît diba dia mon kalenga gouverneur Mawesh c'est ce que j'ai fait hanga munu batataka na bwalbo amatala bukola bikola même kuye kubiki l'équipe on travailler nende ko bakwa diang ba gaisre ba mama Sharon bantu bons même kuenza étude to même ku trouver ne tu vois à peu près 200 quelques vacons ivi mikala manu hakananga mikwa mikala mamunjile wetu est même kuenza mukanda même kufunjile mukalenga gouverneur dibe tu vas mettre ngani hein kufunja ministre wa agriculture kufunjila bons kubambele ne nunu ka babo ko premier ministre hatu la solution est simple avec 24 000 $, badiba somba carburant bakeba mutu wa kaulu bintu biri mwa beo mukalenga gouverneur bantu bena bintu ambobo abani numero yabo ya telefone babigirisha wenza na bwe renyo wenza chinto abantu bonsu na bakukem merci beaucoup merci ndani ngenya tetu kufili ninga ba muntu mwa kumwele lukongo we mukali lukongo widu wa kuya mabetu ko shikolo ko lumwele yo yanu aye kanene ngongo ay ingedi yonse kinu benanai kadi ba bena kasai ka batunungu to ngongula kwela administrateur nyo bantu bakolumpa mboba ni badi ngombe ya kwela administrateur lukongo mwa beo pindieu kana bofa bidi mwa kula to OK très bien taila bukulumpa weto Lukongo de l'administrateur ndinge la administrateur Lukongo nungwem mbateka bina manga mwabeu bwanchisaru charikira munanyi kuke baba bina masambila bwanchisaru charikira musims manga ni masambila bateka ni munanyi katino mwana bwali nashi mwede to ndimu konganyi bwende yeyi chiri chikumba ne kwenza nchinyi bwanyi chisaru chamsimse charikira bim kilo kongulu njimwele manga administrateur ka mulanda muna meruma kwanda balwa mini mulampenye lwamba bwani bateka bena manga mwabeu bena manga bon sono tuba mai toni ba ko di 30 ans c'est beaucoup no mwabeu
wanga totoni nzambi kutekela muhele ni benza buni bateka nzambi ni bala mwabo muhele ba sambi jime pour finir selu kachana ntenza bu muvo chikumpala to uramani quelle est la solution stratégique ayo kwenza ba bien signa benza chikala kwa nchi. Merci beaucoup. La solution c'est la tête. Il faut kuibaka ni mutu. Ari mwane tumusomba we mutangilanga yebo. Nyange bakukwambira bwalo. Mbambi kile kukolezi kulubumbashi. Bantu bamene turubumba kwetu akubambane chisalu cha simisa nchalukila kamuchane mushindo kweta kabidi depo kumpenga kwa Angela to. Alors que même kumvone echechi kichilota cha Gideon kuma na okay seke lumulu kalui kibora kan mona ngenze bini ngenze mwane lumulu yetu rasire bana betu franka chana mumbu jimaito ndino ambele nene ba commerçant bana bonso bari bemana muchishe mwechi franka chana mumbu jimaito muntu mubunda muntu dufuma kumusoko mema mukuheta na shabambela cha kumvoto bwalu frangi dilo ku bantu basunsuka ba mapapa ndingambele tole bena sécurité muntu wabunda bantu wabo au mubunda mero wa ville. Merci. Alors merci mukalenga c'est ça la solution. Il fallait d'abord quand tu kushikisha bintu kulonga dibari muntu sama ko nombulana bwangu muhesha to udulonga wale fièvre edu fumina kuchini hanga longo fièvre kugani ndongolo cha kumpala bwivi bubuita mutsalwemo muntu ulo ni 3 millions bamwesha bintu bya 1 million 500 muntu adu yakwenda ujimija franc duba kwalekela bari musimsanya mbako commerçant bobunga yabo ni bana bari mutsalwemo babarisha bere chisalwe chikabiti. Alors hanga longo chinto chikabara kai wamo nyime muteka buhol munyanga bintu byose bya commission bya twamo bya chini kuvuma lo abunyanchi bakunwambile to bwivi bose ambushika bali mbamenyene meme kuheta nchebe chilumba. Très bien. Merci Papa weto papa ine jabanga jani mulumba elas tukongudi mukalenga administrateur njingonga mukalenga administrateur bwani bakatwambira mwabeu kudi maire kwamba bwani bwatetu kwaluje chisalu bibikana tushebeye marché pirate tuteka parking kari hakukumbasha kimba kumbasha to kari chikanda bwa kushebeye marché pirate nchinyi bwalo bwa kyari marché ya chisalu mukalenga administrateur marché pirate ajano futama kutanga kanu no shebeye bwa chinyi kilukongulu mwane tukwela twasa kijila chini memo menye chidano chisalu chancha simiseche malo ama marché pirate kana tangile to kari chibinyinga bakubambira bo bakola kumoyi uri muntereje bimpa bwalu bukalenga bwa province kulekela bukalenga bwa province to président wa assemblée provinciale uvo muchisalu mwenu wamo nyanyi ni byaye kalale meme kumwambila vérité yonse meme kumwambila ni wewe du produit wa IDPS lelo wa IDPS chisalu echi chibuchilu sheyi IDPS mvita enza bwana wimaka chisalu wa ngambiline ima ni kanwa bu ima nyawo tulongola malo amakalenga meme ngayanyi kudi président wa assemblée nambanga dia kuhamwa ba wenu indi la bukalenga buyenza bushe busomba maire wa ville duko wa assemblée duko bana betbina bonso ba muite pesa badi bakwanyu antangila an bolbu ko bunika bakudila mwa waya gondo ngakula nchisalwechi udichulombola meme sumana nbo yose abatan biko biyose administrativement et politiquement mais salwechi de membre mu taxe et bien chaque commune. Pardon? Chaque commune. Anyambulula? Chaque commune. Chaque commune bien. C'est un peu bien sûr. Bien sûr. Taxe ça va dépendre d'abord. Commune. Ben commune. Qui saluto? Même du coup anubwane ndai organisateur politiquement et administrativement. Quand du bon franc. Mais financièrement c'est la commune qui. Vous comprenez? Ok, merci beaucoup. Tiens, on va tout de mon manu wachunda. Tu comptes tu as manu wachunda pour le ministre Lazare Chipinde. Qui dit bon, chini arrêter moi tout. Bon, moi ne tout kalombo ilunga demande du hatu. Peut-être moins intérieur. Tu vois quoi ta kabine ministre moi quoi IDPS. Pour moi tu arrives pas. IDPS intérieur de nous nous chapa. Ah, il kala y wa IDPS. Quand on voit le jet, c'est le dimanche où tu vas. Est-ce que mon téléphone
kena bwa kuchalo je mu buchibwa chi bintu bini shibwa kwa kula ku migroto bintu kibidi bitu keberete to ba bilum parce que la bia kala la nyimani kimusangwande ke lwanyu wa kumpala tu ditula mo chisalu cha simisa to bon avant même ko gang bwa chinyi mba changer simisa bateka we trafa. Merci beaucoup. De moment ne muchikoso raison we di capitaine historien chidi we trafa mwenza musimisa nchinyi pourquoi kabe mo kuteka na chisalu cha waya gondola no we trafa. Merci beaucoup. Ki mo abutur ka tibende la nebato tetu bay neba mu dikunji di bagana chisalu echi na usana bateka jina di chisalu echi c'est le marché du 30 juin, le marché de l'indépendance. Est-ce que jina di bari ko di ku hulay bon ku chisalu ko vuba hutumu kela ku bantu banena bon we trafa wa ketenda chance di bari ka foyi di bari ko bena ngwashi ka sanje kwa ga mane tunyika saru cha simisa we trafa. Mnaka vumanya bani ku dikunji dia 30 juin. Peut-être que vous m'avez dit. Peut-être que vous m'avez dit que filmer. C'est le marché du 30 juin. Vous me dites boulevard du 30 juin qui chasse wanak. Na shaba yeta ko di ba mfumo binu nunka. Dumbu shaba uteka di 8 mars. Kachwa teka chiko bunchi chichita le marché de l'indépendance. Ça c'est le marché de l'indépendance. Très bien. Parce que là. Et puis maintenant kabidi adine influence. Dibe kalwa adina adi. Tetu mana serchenda chhon. Binda chido amanchi mbo bisanji betu bindi dimbi bya muchibanji dila mbi halu ntandal. Udu ambachi to bakwendele bonyele chido ambachi di bantu moko ko ata ni di kai ya disanga di moko ambila tudu ambato to bindi. Bon, toi sagidila ndi ngaji ku féliciter d'abord animateur. Udu mwana muteke tandi mukumanye di badi wa bangi métier di. Kayu di heba bobia kala la bordi ni talent. Vous avez du talent. Merci. Bantu mbaba fuka mishinu mishilan. Wewe mu mwana mu province mu udu occuper une place de choix kumpala kwa bakulumpa bavubenza muri muhabelesh. Ce n'est pas une chose facile. Ki mushinduri nzambi fuka bantu bende. Chachi félicitations. Kwa didi andekelu handi mwime na mwabeu mwa kwambila bene kukabinda bwari sanje chichemi abe mimi. Nandanjika bene consented lubao boya miaba yonse mwaba udi bintu musimis hadi ulwa muntu kakwamburiye wakukubloke ne lwatu ye kuto wakuyeka kushya kwa abattoir to jendel dikebela magazin ari bakusumba bintu ebeja ndakuri mwena magazin uyigela nende we mumonane dikalu chuchu muchiluba kakwena mutrokola français to mwabe mwine kudi bintu hatu tokula bisal byonse bya muno mwebe birani malo ma commission le système wa chômage udi muita bunyi alors hajika chômage yo bantu na babanga didenzela malo mudi kangibo kadi chibi balo we mumwana bakeba kwenza nungu numero ya nginya kusokoka to ndimu yambira bantu 085 615 20 41 udumbi kile mgalenga administrateur mwabeu nyabenda bango kuguriba kuri bantu ko chemba to ndindo lubilu chagu ndinde kala byose bininga zambiro ndindo lubilu urumuta jebim lwa inu sumba bintu musimis kimwaba wina badi basumba bilamba badi balakumisoko neno badi batuma baka jubeni ko bayibana manyambujima ito bayiba kadi fiye ko ba commissionnaire lwa inu simisa mu ordre nunu sumba bilamba byenu dyatuke byo bina ba grand dépositaire bilamba byose byenda bekana bisalwa mba maison chiko mba kabeneli mba mulumba mba bonso mba kusimseko ma extension abukadi ba ka installer mu bisalbi kwa kadi mwabe bari basumba bintu abi kabi transporto bari ba kubiteka mshingo kwa bishi mema ngendi bwana mwana madamu ayika mukebeje bilamba mumba kwa dia hadi ulo ufika mwabe ka muno mu bilamba ma difference dana 4000 3000 mami sumba mba kuleje njini chisalu balwa musimsa bara kuri sumbila bintu mwabe yakaba benta bakulonda kuri bene muchimato tukushingila mu lwa imuno muno kwenza sha wangambiri bwani walukila mu ngondo mwanda mukulu na walukila ngondo mukulu lo kwanta bri temperature wa chisalu très bien merci bon so va tulondo tunele to sakidila imani nudiba diesa ni ba mwabi balbino londi bebe byamba byenza no hano alonde dia nangu tutunele to sakidila kala chimusangwe wa kumpala wa kutulonda nanga muluntanda la anyi mubindi dimbi mutujomba tulitwikala tunyika jini waya Kondolo TV lodi mwa kudifundisha kabijini kwa bula bindi dimbi byetu kwani bantu bikala mwa kutuheta ni bamanya malu adimika lenzeka munda mwa province waka sai mutoka nanga bantu bajini kantu byanza badi mumatunga babende kalwela yiko enu meji bwa badi bashala ko enu nanga bene chisalu cha simisi we mulo kwa shiko he bankare munemu nanyi abunyi kodi mu contribuer he kana ni beton
beton ba kwamina hamba ni beton ki yakushala beton yo ton beton ko so indi ambali ba beton di shari mushi ya beton to bwala bwa bubu shala mbwane bula babudi mwane mbwa benda bwa meri hadi ulomba bula baba kwa sa depo uhanyi na mo muto bidi mujigu makumi abidi hadi ulegela bula babu ya washari bwa benda bwa meri njini bitanda bidi bilegela mu kisalo mbwa nabala ko regrete matu kwa bida pindi njini bantu ban solliciter wagulo ko heta bitanda ko ele bintu byabo bo ba bato biku baga somba ku chisa nangu ndimba hesha matu kujigu michana jikumi namba ngadi teka mem bantu chana ngambira mutu ni chitanda chichi kusamina moyi teka bintu biye bahana katona baku bloke bitanda malatenda buka mabayi benda bihuka bantu bangendela kuma bitanda baje makoloni bangendela ku biro kadi mfumu kwenu to shamwa batu tuteka mapapa mfumu bienza bune mbanga dikabane badiheni bateka bitanda bya kufuchila alors nyuma nyine échéance pour meri munu hesha nugari bamana kumu consommer bitanda bantu na bandi occuper chanan merci hari mani ba commerce abo shoko benzela mikanda bwa kushika parce que jilai bonso bena bitanda bala mu chisalu wa kudi faire enregistrer ni bena ma de point bashala munda mutu parce que jilai bonso der tasiro di Jean Chaka omlo wa yuvu tubagula bindi dimbi to na kabidi twasa jila kudi Dominique Savio kabamba wata ta bindi dimbi bwa kubiela muluntandal nimunu nanga bikola film kulon hesha bukola tumana mako etanga nai matu kumpal Tamba tagimba mana mushinga baba bakani bendera batubo tela jai mwambambe nyunyombe mbaba ilunga zuzana baba ilunga nikanda simonu mwena mwadi wa mwena sende mwena mumbigayo wa mwitu mlela mwakazari wa bangalila musomba mlela mwalu vile saka mwangantumbi mlela mwakanda wa mukendi mumajana jimuba mwabulele mlela mwamukundi niloye katango memo afunyi ni chungo muganda bari banga munena akasonga nyamwaji bulu mwena bwaji nyayo mwetu lelo muguno ajugunji mwedi kajino muganso mulamba bamwanyi bamwamumba ndanganga niliyaya wamumangulo mundunda mwena anga chama wabali mwakati mwantamba mwena kasoso wabali mwachele chilombu bantu bonse bavyabe mubonga nyinda libiyo abantu banyi waba mubongo abendele lumu kanyinda mbiyo abantu banyi chitunya aga nyinda likasaba yamma mwena ntumba mwabilo bugenu mu bele yawe jidine ya ga mbanyonye watu mbajana mumba mwakambila tatu balgi mungambile jende jina mwabenda mushinga bagajana gadumba yi mwambambe mwaka yambanyonye mama kwabele luzana wabaga yabani ngambila kuchilungu ngambila muri mufika balelo abandi mwenda mwajibanga jigo mula kudu sanyisha bose kadidela jabo mwabaluma belele baluma kibanema mwalu bangwa bulomwe wabaga loji mema mwakala ngandumba bagalenga mwaji bambu ikazari wababi toto mwamugenga wachenda mumbonda mwaji mangangela byondu wabamuganda mwamwailunga tatu mwangala chaka binga wetu mulema wabaga yamba baya mwaji mwana kalenda nsambu museka mapodongo tatu angela jabyaka na mulumanya mawanyi kanyinda ndio abantu banyi tukoma tunga tenzela banyi kanyinda ngenzela bunyi kanyinda ndi bunyi bumbulo mujimbi mwana mulanga akayobola akabimba nindangala ganda jana mukajadi ngolo bujiwangu bwetu mbaka sambu nika mpangula bwetu mlika sambu mbaka kampangula bujika wegelele jana matangu milongo yenu no amanyaka nuvangi tinganda bamuleta domba bagaladi la domba kumai adingumba ngane mabana beto ayai kumba muneme na mwabagai nonu bamambelele la no amanyaka nisali bangumba nunu bweja jangumba mubongo mujangu udi mubutabashi munda dumbe gelele mulanda mbujika landila bena byaji waje buga tubenda ngumba kumbelele muho nyingala byoyi binga fanganyi wangela muyenga bagajana nganyi wansombele mujitumba luka silwange mbele china muvanji wanshobwela mwati kimo mwana milongo no manyagano vangi domba bamuleje domba bagaladi la domba kumai tela jayi mwambamba gasa mutomba bajilande mulela mwali bele saka mwanga ntumbi ganda bajitunyi mulela mwaganda bajitunyi munyi kubigila ngumo muya kubigila mwana wenda mwana ungajana mwana mwali wa mwana sende mwana muzika wa mwitu chimbula kaya mbaba dibumbula njila bina gatombo ansalu mwana ngandu nyamwe tulele mulaja chibangu mugeta gagwata muntala lelu gagwachi mugeta gainenda mulela mwachi bangu ikazari wa babi tota tata wa bangalula musomba kaya bwaga bwa mjana mumba mwabula lelu mulela nkaya kabigiladi lolu badi nabu batu muni jimilongo
mukajana mulala mwa muvemba mujilaka sanga mwituma mwa mumbale yisikila bumponda muvemba abene kweli bakwali bakwele chidimbwa badi mwango mukasanza badi mwa mukalenga mbanya mama abadi tukunguna kwali chibabu ndi mulale ninzala mundalele ndi mulale ninzala gawambu ama ngadi muna bungali gangula basa byambila meto amele agabanga na chani mugele na chani busemwe na nyunyu wa mulundu bagajane gala lai mutoi ba mamu lai mutoi lai munyigi ubayi nombile mwambamba kanto abilandu mukajana lelu mulala mwa muntu osomo muyakulala mwa mwana muba mumbingile gatamuka mbo mwele bibingo embele agoba ungembele wanyi kanyinda mbya abantu bayitu kwamba tunga tezela nzela kanyinda nzela bunyi kanyinda njibunyi bumbulo mujimbi ngabamba mwa kubigila mugulu wachi ngulungulu wetu mugulu wakujanjira bela mponda tana tutegeta twajise kuloni ndabambila mwana mbalo mwangola musenga mwana kalanga muleza mwakati magamba imwela nisonga lumini kanyinda ntambwa boy mukajana ngabamba mwa kubigila mukajana wabena swaga mwana kabwoga wa mujimino uluyana mwa mutombu chiku mwalumbai munjingu bigila mugumwa mwa mundinga mwa babizalomba mwana ngwalela mwigila chondi chimwidikila mchala ugogola myom kalakala wayagalele kalinyale ni bagajane kanu muna iti mwandaye wa mugansele kabengungu bumutombu wakongu yomowele kulo nyaya mwetuleli chene mungu mwagogula kasa mutombu wabachilanda kasaudi langunda chilanda kishala ushobola mwati lala ansamba numwikalo amba umugebai kasonga kumuna Memandi Albert Kabamba, responsable de la maison Alka, Moussissol Chassims. Papa, tu nous dis que Sims Abouchoua, Tambila, Moudjumukai Gouenza, Mena Moabe. Bon, après avoir travaillé Bikola Kouabend, surtout nos provinces ou Katanga, bon, on vous appelle. Il y a président de la République, il y a 4 pinjeo, Moudibon Fmodi Tungan Panda. Kwetu twaluka itwarike bitu tunza katanga twalukuneko kadi mwachindu muya musimisi bon rumwana bari bamba kuneko bwase mwana nyamujujira hatalala chuba we kabwera mukayumba kari kuba kwajanga daboro bakwajanga mu mpango y'abantu kinchi saluto chisalu cha leta nyecheche kibaga chibo kwenzerera kwambula makutanyi mema kwekateka mabwa chana tukoga menjibulo mema mu chisalu bwani tusoma mu chisalu chetu chambula matari chisalu cha sins kadi magazin bangama lenga nungu bilamba bunyala mwabeu mu chisalu badi basumba go bintwanyi eshi uri musomba ruchana na bilamba bigilenje jinaka bon ba français ramana la guerre comme la guerre Buju jujela habula ba monjoe teto atu di balo munema ka tena balo mu vita to turi balo bani turo kutonga fumari tunga mpanda ni administrateur wa chisalu chetu mushindo onso di nzambi wenza bani to enza badi mwamu timutu di toenza bishimu di mwana mudi mumweno di administrateur no balo di banu tegala binyo kwata zambi musambi wa bantu Oro bikengela ba brave tel que biaka kacha wara d'ailleurs banton somba mwana ko di changement cha kumpara shinga sankinachi mwanji kumbusha ba commissionnaire kuvubana beto mumbuka ntanta biro woro kusomba bintu munemo kaba ibigara libreto babajera kaba sahamutu nukujifika dia biaka munemo muri mo commission mushika aturu togola afa ba village bonso rumbuka kumpenga bari bagwela mu magazemo basumba bilamba sans problème kumpara vo mwenzera baraba tutraiter teto bafwegesha mishinga bayakujiyeya babandisha mishinga batugira makutaha habutu kariye mu kushikisha system aho kadibo abantu baji ntantamila anyi aba baji bateka lujo kubakulo kwenza mu chisalu cha Simis uri mu kubambira jikai en tout cas jimbambira ni bafinga na kuneko mbujimayi mubangu bwara nkanzu mu fyango boro na chaîne ba journaliste badi benda no mwana njila mi kwa bukafu miyango kabikola maluma kumbana sans problème bafinga na kuneko hamuto weka henji bo katanga muto mwenye bagwata kwa batuma ku kasese bakwa babakaba bashibela munzu bafinga na kuneko tumigera badi kuchinsansa tumigera badi ku katanga bonso finga na kuneko turukuto mfumo tunga panda muri mwendo liwe papa tombulule dina dia nzubu Albert Kabamba, je suis un pasteur responsable de la maison Alka. Toi ce que dit papa merci beaucoup monsieur le journaliste kanyinda mbya abantu bayitu kwamba tunga tezela nzela kanyinda nzela bunyi kanyinda njibunyi bumbulo mujimbi ngabamba mwakubigila mugulu wachi ngulungulu wetu mugulu wakujanjira bela mponda twana tutegeta twajise kuloni ndabambila mwana mbalo mwangola musenga mwana kalanga muleza mwakati magamba imwela nisonga lumini kanyinda ntambwa boy mukajana ngabamba mwakubigila mukajana wabena swaga mwana kabwoga wa mujimino uluyana wa mutombu chiku mwalumbai
munjingu vigila mugumo mundinga mwababi zalomba mwana ngwalela mwigila chondi chimwigila mchala ugogola myom kala wayagalele balinyale ni bagajane kana muna iti mwandaye wa mugazele kabengu mutombo kongu yomole kulo nyaya mwetuleli chene mungu mwagogula kasa mutombo abachilanda kasodi langunda chilanda kishala ushobola mwati lala ansamba numwigalo amba umugebai gasonga kungu namugajabwa ngandai mwana chibangu abagalenga kabongo aba mwana kasoza munyingu bigila mugumo mukalonzo akumba yiku mutumba kamugaleto ababilenga kanto amilandu ndamba omurishi delu bangwa muchibombu chivinganzi wabu wele mwana tumba mwana chiga muya malunda ningamu mamu abalela jana muba mwabula lelu ndayi nomile mugajana egala kabumba wetu akumugamba kutoto bena bilomba kutubu bututu bitampa sulumu ambila kunjambo amuchiveto amunanga mwamuga boye mwena melumba mwamugalenga choni kanyindambi achana muba mwabula lelu ndago ambila mwena kayo mwena nganduni kayo wabula diga bijiba ulelele babi ichivena mwenda mugajaka mpangula mugajaka sambuge na muba mwabula lelu nyamwe tulele mulaja chivangu mugajana wamuchintento wabari batenta mamugalamba bele webebelele mangambile ndugusalusu ndali sangila mugamwanga nigila ntambwaji njoba kabombo achebe bamugula mugenyi tambala dimi bilunga gadi yadi mamwena mugenyi egala kabombo akudibala mwena machindo omombo imubyambi mwena omulamba muluma bwanga byaji mugaji musomba ugogole mwantumbo abaga bingandako ambila chinjo akatala mwena ngombu mwena kabulela badana abatata maga byaji egele bibotambi akusanglansa mwantumba jana muba mwabula lelu ndago ambila mwena mugenji wababamba mamwa abalele mamundago ambila kabongu noju balelu kanto amilandu mamwanyu mamundago ambila mugajane yo amumugana adibunju mwidigajin badana mugasongu mulamba chimungo mwagwagula mwena chingu mungabila mumagaya mutoanyu mungabila mulungombo mambigila kazadi ngandu ala kazadi wamikala muntu mubongola abantu kayola lubongola abantu nikacha muntu kimubongola muntu nenda mamwanyu mamwegelegele yoyi eyiwe mulandanyi mbulonda kabufwiri mulanda chikola tumunangana tenda manga bugigila diyo kanimbo akubatanga bamuganda diyo banyoba kataji bamuganda nyoka wali achula bulimbo bwachula bwaganda banyiba moyi chikala mwajomba sanga sambo amjibi mwena mbiya wala mwena chabu mwena chamala baganda bari baganda bilolu yonsi mbigila mukwakanjinga nyoka kaboyi nyoka nabengu busuma akujo bwela mukana kabamba amujinga chamagalenga manyi kabamba mwena nyoka mwena chula nyangala nimbimbi nyoka nakasuku chibango egala mwena yumbe mwena mwayumba kazadi tibonde gelegele kadi nyumunyumula lelo amanyilala matubana biba monya ngadi mbigila mkwadi chomali bukole mbangambile njisi dyonsu ndisangila mwanzemba mumyabi ngandi kubigila mkwaka yampasadi bango ngabigila chilunga akuya jingonya kadi makabala wakumuya mamwena chidipu mwena nteyo ngadi mwampatani kadi mwajitu nabandila kalota wali muna bilolu mpolo mawuji ngandombi uvolo mawuji kwela muteta egala mungajana mwena kabala mwena chala mwena mbobo abari mwaka jibamu chala ntongo mulenda mundingu bigila mkumom ngabanga baba kubigila mwaka tanza kalo muchito abula mwena be mwaka vanga ngindu abjitu katanza batatu mujitu ngabanayi mulenda Aminji Papa Gilbert Chisompa ndingendo wa Salcha Sims. Papa Gilbert Chisompa okadini matwa bunyu mu Salcha Sims amadu kwata majuma. Kani ndimu à peu près magunya satu. Salcha Sims. Kwenza kwata majuma kai. Ndi commerçant nyingenda mwabonye mulimo yo. Nangu tetule balama Salcha Sims. Nashimuri bantu mwangala. Tetu wa Amerika timba kumwangala to. Lama saluchetu jitabushi bwani marunya kumbanje kumba kadibishi chisalu china matwa nini mulombo di muhya bishimyanda muvayenda ni mudiyenda mpinje to myanda nikumbana mwana mulombo di wa chisalu mukwata muri mwenda mumbushe desordre ku chisalu na nkunji mwana chisalu chini changa ta kalm desordre kaidi mumbushe bon ba na baji bikala ba déranger ba kilabra fu mukubisoko benda ba belama mama traka benda ba tracasser mito bon
ngo bintu abiyenze bwani bakile abavuba China kushindo wabakadi basemene kusakya Sims ngo tutusagila administrateur wetu wadu kwa tumuji muhimu ngo tumone bwani malo agenda bimpa mubulombo dibwenda kachwa ngatusakya Sims kadi bantu bako bachi bashala mulule ngani kai bai bani kumvo bo kuye mutsakya Sims ko buka di mo mukwata mu mbiri abuni bako bambila balkai osimba mlambwani balua chisaluchika changa templaire muimpa trakaserika chini kwa kuto balua wanitotoa wal chisalucha chambula matachi chichimanyika ni ku henyi ku kishinsansa partout bwa chisalucha Simis chisalucha chini cha chikwata mudumai chisalucha chira vitaye province miso kumite buni ou solo alimentation kabinda mwene jitu ngandanjika nangwinde jabane betwani balwa benzi buri mwana kusalweko sabchika chikala changata chikanya player mwene tasikira papa okay sapa tambo mbata mulongo mamgaja chabe yemi walumu wa mutanta la mwango mwaga mwanya mamu abelela munyabi moyi chalele bashi munyabi mwene mama kulikila chimungo abagalonji kabedi gatam chimungo mudine ja mungu luga mutama tam egala mwene katendo bali muhalo buchibango baja kanyinda chayo mukalenga mbigisha mwambai muboye chimbela mbela mwembi wasan muchingala chizanga muyombu mwene kabinga dumbya katenda chimbango mabanda mugeta mwena ngoni mengo bigira bachi mwene mulenga mukwambata wa mchinundu mukwagal mwena ngoi mwantumbo ababinga chimulala lele mukajanya mema